دم خوش تبان شوانین هجاهم بخیر هاتنه برنامه نو آ باسی روش. بنزیکاهی رفرندومی لی ترکیه پنگاوین جدا جبو و رودان آگرینگ تین آویتن. جواد نوبین بجارده یا اری اونا ده بوی دو بش. لعالی دن همو کس دوی باوریه ده هلوستا کردان دی رولا خویا بنگهین هبه. جبو بدست قستنا دنگ و راین کردانجی هودانین جور به جور جی پشتگرین اری خواز و نخوازم بتین لدرخستن. دناف هفته دل دیاربکری پلاتفورما اری خوازن آناتولیا هاتر آگهاندن. دتورامه یا دوم دل لسر سکنا وی پلاتفورمی لگل آیدن آلتاچ پاریزر و یک جدامزرینرین وی جستودیامه یا دیاربکری امده به آخف. درایا گشتیا کرد و هر وهایا ترکیه حولا یکگرتن و دامزراندنا پارتیا دموکراتا کردستانی لباکور با آوایک برفره دروژه ویده. دو قوناغا ایرو در روش چاوایه ده پرس و بابتین روژه ویده سکنا دموکراتین وی بنگهی چنه دو ستودیا میانا وندی ده امدی لگل سروکی گشتی پارتیا دموکراتا کردستانی باکور سرتاش بوجاک بابتان بگرن دست. کک سرتاش تو بخیر هاتی باسی روش؟ ایوه باش مرحبا. ام جبر دست پی بکن ایرو بناوی کمیسیونر دامزرینر دا خویانیک جبو رایا گشتی هاته بلاف کرن لبر و دامزراندنا پارتیا دموکراتا کردستانی لباکر وکی پیوستیک مزن و پروژیک ملی بناف کریه. بله نها وکی ام حمود زانن و لکردستان جام بیتشتی دوینن پس گریکی کد مسئله کد لهر چار پارچه کردستان خودی وی پس گریک پارتی دموکراتی کردستان لی روشلات اصایه و دمکی ام تماشا دکن پارتی دموکراتی کردستان غولکی گرینگ دریزه لی کردستان باشور هر وحا اصایه و به تایبتی سر مسئله سرخوابون کردستان یعنی آواکرنا دولتی دا پیشنگی وی کاری سروکی پارتی دموکراتی کردستان و همان دمی سروکی هرمی کردستان دمشینه یعنی دیروکی کی گرانبها بدره هیا ام اصادمینم کو لکردستان باکور جی پارتی دموکراتی کردستان خودی حل کرنا پسکریکی کرده و ام بکارن کرد لباکور کردستان به خبات و سیاستی پارتی دموکراتی کردستان که ام خوکی پارتی کی ریبازی ده حسبینن ام بگیجن آرمانجه خواه جبوی یکیجی او پروژه ملی پیوستیه کی مزنه جبو ملتی کرد جبو گلی کردستان لکردستان باکور و ام دخوازن به دامزراندنا با آواکی یاسایی او پارتی ببا پارتیه کی سرکه و ببا پارتیه کی دستلاتار لکردستان باکور جبرکو دوا روژی ملتی کرد و گلی کردستان لولاتی ما لگل هبون و خود بونا پارتی دموکراتی کردستان گریدایه. بله کک سرتاش هر وهاد دا خویانیه ده وقالار رحی 1946 و 1965 کریه. گلو مبسته و 1946 دامزراندنا پارتیا دموکراتا کردستانی لکردستان باشور و روجلات و هر وها 1965 یا پارتیا دموکراتا کردستان ترکیه. بله بله راسته او تشتكي جلكينج او حدو تاريخ 1946 و 1965 هند زانن بتايبتي 1946 هذا دامزاندنا بارتي دموكراتي كردستان لروشلات و لباشور و ام ايرو ديفينن او دامزاندن ما اني كيجان كوناغي كي بيروز لبدري و ام پشتاستن او ببا قناغی کی پیروز لکردستان روشلاتش لی 1965 پشتی رابونا پشتی مسئله دستسمه لکردستان باکور بی دنگی کی هم بود پشتی دست بکرنا شورش ایلون لکردستان باشور به سرکاتی سرکین ملا مصطفى بارزانی او تسیری کی گلک گرینگ بو باندورکی مزن بو باندورکی نتوی بو
وخلكين كون نتوي دفكرن او تشت کلجانی که مزن چی بو و یعنی اون خوازم بیجن بله 1965 بو باندورا شورشا ایلونی لباکوری کرد. بله اوا تشتی که گلک زلاره و پشتی وی 1965 المها حفتا یانزده ماهات مهدا پارتی دموکراتی کردستان ترکیه او دمیدا حتی دامزراندن و به دامزراندن او پارتی جاره یکمینه که ملت کرد بو خودی کی پارتی کی نتوایی و ام ایرو کانم ببیجن همو سیاستن کل کردستان باکور هنا همو اللي او بارتي دا باندرا او بارتي دي سوا همو بارتي او تفجران هي جبالكو خدي تفجرا ملي لكردستان باكور بارتي ديمقراطي كردستان بو بله پار دموکراتی کردستان 1965 نها 2017 اوقا سال نکاری کک سرتاچ کو گلی کرد لباکوری کردستانی همبیز بکی ببی alternatîv birêve birina tevgera Millî Demokratîk li Bakurê Kurdistanê. Gelo sedemê wê çi bûn got partî nikarî û ser bikevî di rêxistinekirina gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê. Daha piştî damezandana partiyê serokê yekemîn Partî Demokratîk Kurdistana Tirkiye Faik Bucak piştî 11 meha hate şehîd kirin. O piştî wî sekreterî wî doyemîn سعید الچی شهید بو حتی شهید کن هفته و یکره بو یکی جی شهید بونا هر دو سروکن پارتیا ما تیسیر کیوی گلک او نینی سر پارتیا ما چی بو بو یکی جی پشتی وی پارتی گلک جارا خورد بو گلک جارا کت لی دمه کی ام پرتوکا جنابی سروک مسعود بارزانی سر حرکتا tevgera Kurdî doxînin her çi qas navî sala da yekcar mezin bû dîsa ket mezin bû lê em dibînin ki li vê derê destpêka şoreşa Gulanê da partiya me rolekî giring lîstiye ji bo alîkarî meseleyê evê da destpêka şoreşa Gulanê da û li gor agadariya Cenabî Serok dibêje ku اگر او شورش گیشتی ایرو او انجامی که ام نها نافداره که دا پارتی دموکراتیک کردستان لترکیه او لسوریه گلک ناویده امکانم ببیجر اوجی قناغه کی گلک گرینگه جبومه بله کک سرتاشتی گوتن گو دناف دامزری نرین پارتیا دموکراتا کردستانی آلین جدا کسایتین کنه دبکوش بنگه پارتیا دموکراتا کردستانی جیبن دیجه بگرن اش دسته یکم از وی پرسیب کم گلو راستیا وی یکی چنده نه ام خودی او پروژه ملینا اگر ام وقتا که بحثا پروژه که ملی نتوی بحث دکن پیوسته همو رنگ نتوی لناوی تشتی دا خبات دا هبه جبالکو ام دخازن همو انسانی نمی لکردستانی حنبز بکن جباوی یکی جی نتنی ام بیجن امکدار و کدخارن اوی کو گلک سالا امکدانه و هینجی اندامین پارتی دموکراتیک کردستانن لی ام دخازن گلک انسانی دنجی کو گلک کلجانی جی هیا ناو وی اوی دا ناو وی بان سروی کونه دا امی توک بکن جبکو پدکه کونه کی نتویه و ساخیه کیو همو نتوه پرور و همو انسانی ولاد پارز دخازن جی خود ناوی خباتی دا بگن و امجی باوی دخبتن فرسکی وسا اگر از بکم که کرتاچ لباکوری کردستانی جدروی کردان پک هاتین دنج یعنی وکی سوریانی وکی محلمی وکی ترکان بخوش یعنی ترکین گول کردستانی دیجن عربین گول کردستانی دیجن گلو پدکه باکور وی بابتی چواد نری او جی دکارن دناف پارتیا دموکراتا کردستانی در رولکی بلیز بله tabii ama tiştiki gelek diyare jubelku navi ma Kurdistan yani velatike kudi ve velati hamu kem neteva ve kem ol kulli gelme
بساڵان دگەلمە دژین و لەگەلمەژی ئەوژی گەلە قوربانیاندان و پێویستە ئەم وەکی پارتی دەموکراتی کوردستان مافی وان بپارێزن جی وان ناو ڕەفین پارتیامەدا هەیە ئەم هەمبێزی خۆ سنگی خۆ ji bo hemû kesin li Kurdistana Bakur vedikin û em ew tradisyonê ku li vê derê heye li Rojhilat û Rojava heye ew tradisyon li Kurdistana Bakur jî berdewam e. Ez baş dizanim hevalê me êzîdî hene nav me de ew ê Suryanî jî hebin û êdin jî hebin ji ber ku ew partiya hemû Kurdistanê hene. بله کک سرتاش هر وها ده داخویانیا کمیسیونا دامزرین نرده هاتیه کو دستور پارتیا دموکراتا کردستانی و برنامه پارتیا دموکراتا کردستانی جی yani روشاخوی داوی بردگری و دست نشان کریه کو ددمکی و روشکی گنجاو ده هونه پارتیا دموکراتا کردستانی رابکینن با آوایی کی یاسایی لترکیه و دست به خبرتا خو بکی او دما و او روشا گنجاو دکاره کنگی بیان نها طبی اگر خون جمع بپرسن دبکو کمیسیون دخوازه دمکی نیزده او تشتان پیک بینه ده ام پارتی کی سیاسی نه و ام طبی روشا سیاسی جی پیویست ام بدن برچاو بوی یکی جی از دبیجم چه وقتی او روشا گنجاو سیاسی لگور بیتنا کمیسیونا بلین پیک هات وی دمیده کمیسیون بریار ده او سردیدان تیچی کرد یعنی ام نخوازن پارتی دخوازه پسگریک حل بکه و پسا کرد پیشوا ببه جبوی یکی جی دمکی گنجاوی کی سیاسی پیوسته او چه وقت او دمهات پارتی سرلیدان بکه ده هف پیوین خوده که سرتاش تبخو دیار کری بوکو پارتیا دموکراتا کردستانی لباکور دی نبی HDP یا دیومین قصاتا چی وجبی؟ نها tabii برای من HDP خو وکی پارتی کی تیکیی دحسبینه بله ام پارتی کی کردستانی نه لی ام ریخستنی خوا لی هر دری نتنی لی کردستانی لی ترکیه لی کرد بجین امی لودری gerek آماده بن جبر کو ام مافی کرد و کردستانیان دپارێزن بۆوی یەکی ئەو تایبەتمەندیە ئەمە کوردستانی بوون جوداتیەکی مەزنە لەگەل برای مەین HDP و ئەم تەبی تشتێک دەخوازم لەوێداری ببێژم ئەم پڕ پاتایەتی دەپارێزن هەبوونا پارتیên ترک یان ji Tirkiyeyî yan ji êdin li Kurdistana Bakur li Tirkiye ji bo me mesele nîne em xwedî bawerin programekî me cuda heye û em daxwazekî me cuda heye ji bo wî yekî jî em hebûna partiyan ji xwe re wekî ew nabînin yani asteng nabînin hebûna partiyan pir patayetî ji bo demokrasî tiştekî gelek baş e lê daxwaza me li hemû partiyên ku li Kurdistanê dixebitin ew e ku em ser meseleyê millî de yekrêzî pêk bînin bi hev re bimeşin ji ber ku pirsa Kurdistan pirsa me hemûyan e servî babetê de em dikanin dest bidin dest hevdû û hêviya me jî ew e ku em hem alîkî de yekrêzî nav mala PDK'yî dest pêk bînin ku ew xebat gelek pêşveçûye qonaxa duwemî jî yekrêzî nav mala nav hemû hêzin partiyên Kurdistanê de کک سرتاش نها وکی کو تدیارکی نها ناونده برنامه پارتیا دموکراتا کردستانی لباکور چاره سرکرنا پرسا کرد و پرسا کردستانیه بله و گاوا گوتود بیجی ام دخوازم ببینه دستیلات جی قصات دستیلات لکردستانی یان لترکیه نه اما ام وکی ما گوت ام پارتی کی کردستانی نه و آوا buna me hebûna milleti Kurd û Kurdistanê
ام دخوازن سر عرض و باو و کالان دستلات داربن بوی یکیجی دمی که ام بحثا بیدکند آلمان جمع اوه که ام دخوازن لولاتی خو دستلات داربن و ام دخوازن خو بخو اداره بکن جبر که او کسن که حتی نحام اداره کریه کنه روش کردستان باش اداره نکرد باش اداره نکنه و ام هر دم دبیجن دو کردستان باشو تماشا بکن کد دکارن خو بخو باشتر اداره بکن bu kerema او فرصان بدن مجي او داخوازك سياسيه اما لو كردستان باشا هم باور دکن دی çerçeveya rastiya Türkiye'de bir metodin sivil demokratik yasayı gelê Kurd yan jî Partiya Demokrata Kurdistanê desthilata Kurdistanê bikaribê bi dest bixe. Niha em demekî dîroka Kurdistana Bakur temaşa dikin bi taybetî ji sala 1923 verda. Gelek cara milletî Kurd bi serê xwe rabiye û bi çeka şerkiriye û wa dema dawî daşî. Lê em îro wextekî konjüktûra siyasî li dinyayê li rojhilatî navîn temaşa dikin. Em dibêjin ku xebata demokratîk û sivîl ji bo milletî Kurd baştir e, hesantir e. Dibe ki dem hinek dûrê dirêj be, lê belê em niha mêze dikin. Welatê me gelek caran hatiye hilweşandin. Gelek insanê me hatiye kuştin. Em kuştinê Kurdan naxwazin. Em dixwazin Kurd bijîn û bi tekoşîn bidin ji bo mafê xwe bitekoşîn û xebatê bikin lê bila neyên kuştin. Çünkü em dixwazin milletî Kurd serfiraz û aram be. Ji bo wî yekî jî ez dibêjim ew siyasetê ku me daniye berxa siyasetekî stratejîk rastir e û em bi vî avayî dikarin bigêjin armanca xwe. Devletî Tirkiye heman car xwestiye ki Kurd bi avakî ne siyasî bi avakî em bêjin tundî bîne ser evê xwe zemîna xwe. û li vê derê de ne wan ne em serketine. Lê welatê me hilweşandiye û gelek alozyan çîbûye û em feqîr mane em mîletekî mezlûmin. Bo wî yekî ez dibêjim çima em xebat bikin em tekoşîna xwe berdewam bikin lê bi avakî demokratîk sivîl bila Kurd neye kuştin, bila Kurdistaniyan neyên kuştin, bila tu kes neye kuştin. Lê em mafê xwe dixwazin. Ez bawerim bi vî avayî em ê piştgiriya hemû cîhanê li wergirin ser aliyê Kurdistan. Ango bi jiyanê bi jînbûnê hem demokrasiyê ava bikin hem desthilatê ava bikin. Belê. O mafê çarenivîs bi cih bînin. Tek sertaç niha rewşa herêmê gava got mirov digire dest. Belê. Mesela destkeftiyên li Başûrê Kurdistanê. Destkeftiyên li Rojavayê Kurdistanê. Pozisyona li Rojhilata Kurdistanê ku niha yani tê jiyandin. Gelo rola Kurd di herêmê de çi bandorê li tevgera siyasiya Bakurê Kurdistanê dikê û bi taybetî li xebat û doza got Partiya Demokrata Kurdistanê li Bakur dixwaze birêve bibe. Daha demek ki em li Kurdistanê Başûr temaşa dikin pêşva çûyînê li herêmê Kurdistan baweriyekî mezin daye li bo Kurd li Bakur ku Kurd dixwazin Kurd dikarin wekî dewlet xwe bi xwe baştirîn îdare bikin. û ew tiştenan bi rêva bibin. Ji ber ku heta niha dahat gotin Kurd li ku xwe bi xwe îdare kir nikanin ew xebatekî bimeşînin. Niha me dibînin ku ew tişt nerast e. Ewa rastiyekî ew e ku Kurd dikare xwe bi xwe îdare bike di Kurdistana Başûr. Alî din de alî siyasî navnetewî de îro em dibînin serokê herêmê Kurdistan ne tenê li rojhilata navîn lê cîhanê de bûye aktorekî mezin. Îro
جنابی سروک دی مونیخه لی سکیوریتی کانفرانس اللي داری بجدار دبا و بری ویشی یعنی او پیوندیانان او پیشگیری جاره کدن خیادکه کو اکتوری کی بویا مزن عالی دن دار لو کردستان روجاواجی کرد سر وی مثلا روله کی گرینگ دلیزن و روشلات کردستان شوسا بوی کی او حس پرچین کردستانی دن تأثیر کی pozitif çetke lisel Kurdistan'a bakur و او هیویا کی مزند ده جبو ملتیمه جبل کو ام دبیجن ایرو روژه کدنه دمه کدنه کرد دکارن خودی ماف خودی دستلاتدار و خودی هتش ببن اگر بکاربن باش بخبتن گواگو مروف راستیا ترکیه تماشاتی که بریز بوچاک نها Türkiye yani konsepteki hegemonyal ekujaliye AK Parti ve nihatiyeri ve bringava gumrur tevgara siyasi ile Türkiye temaşedeki dibine ku lehemberi AK Parti muhalefeteki behez u brexistin kiriji tüne Bakuriye Kürdistan'ı brexistineki bandor hegemonyal PKK. Gelo ve PDK Bakur dirastiyekî wisa de bikaribê derkeve meydana siyasî ku bikaribê hest û helbest û daxwazên gelî Kurd li Bakurê Kurdistanê bikaribê di rewşekî wisa weke ya îro de organîze bikin. Belê. Na jî 30 sal zêdetir e ku gelek tişt hatiye gotin. Milletê Kurd gelek qurbanî da. جي 3000 زيادة قدام الخرابة أو صايا ودما كي أم في سياستي 6 سال زيادة تماشا دكن أم دبينن كو ملتي كرد أو قاس قرباني أو قاس بدل دايا ونجي هشتيا أنجامكي نابي ما هبونا ما نصنامي ما لدستوري تركيا دا خيانينا جبو يكي نها خلكي ما لو كردستانا باكور سروی روشی به تایبەتی پشتی هەندێکان کو لە ناو باژەری دیاربەکر جزیر و نسیبین و gelek دەوێری دن هاتیە چێکردن دیت کو بەڤی ئاوایی ئەو خەبات نامەشە جوبەر کو باژێرین me هاتن خرابە کرد ئەبۆریا کوردستانە باکوور هات yani هەلوەشە gelek فەقیری زێدە بووە و ئەبۆری پێشوا ناچە Ali dindaji xelk îro ji vî siyasetî neraziye. Dixwaze hêviyekî diger e. Ji bo wî yekî ez dibêjim ew de mihatiye. Ew de mihatiye ji ber ku pîwîst e însanên me li Kurdistana Bakur bikaribim bibêjim ku rêgayekî din heye, rêkî din heye ku ewan bigêjin armanca xwe. Ji bo wî yekî ez dibêjim îro ew bandor ne wekî em bêjin 3 sal 4 sal berê hebû heye. Tabii hemû xêz dixwazin ku hegemonyal bin lê rastiya sosyolojî rastiya welat tiştekî din e. Eger Kurd baş bixebitin û em wekî Partî Demokratîk Kurdistan demekî ew hat damezandin xebatekî baş pêk bîne ez bawerim em ê li Kurdistana Bakur sistemekî pir partayetî çêdibe û ew bandorek û niha heye namîne. O li Tirkiye jî ew pirsgirêk heye maalesef rast e. Belê ew siyaseta hegemonyal ya ku li Bakurê Kurdistanê rêve diçe wekî te kerem kirî zêdetir bi awayê herdem çalakî ya ku hiştiyê ku PKK herdem di rojevê de cihê xwe bigirê. Herdem çalakî. Yani ew çalakî dikarin gelet jî bin lê herdem çalakî. Partiya Demokrata Kurdistanê dê wan çalakiyên neteweyî li Bakurê Kurdistanê her li dar bixe ku bala raya giştî ya Kurdî bikişênê, bala civata Kurdî bikişênê, bala vê masê vê civata berfereh ku îro wekî bêdeng tê binavkirin. Bala vê bikişênê bi bêdeng û awazê be. Ew imkaniyetî heye. Ew imkaniyetî heye ji ber ku wekî hûn jî kerem kirin em ê em kanim bibêjin
بدنگیکی یعنی اویوان هجماری وان گلک مثلا ام ایرو مثلا مناقشين كردستان باكو تماشا دكن او دكن خلكي ما جي سياستي كو حتى نا هاتيا مشاندن نراسيا و بحيث مثلا بيجن دمكي هناك شاردارن هاتن قتن خلق بيدنبو halbuki ev şaredaran li Diyarbakır'ı cesedi hafte cesedi haşte dengan hatin helbijatın. Le ev çi nişandı ama alidin da demek ki kayyum hat yani şaredari devlet hat halkime çapik levan nakhist. Jwan ev nekir. Ev çi xuyadike milleti Kurd jwi rewşi ne raziye. Ne li devlet ne li jwan. Bu yeki ez bawarım alternatifi ki سیمین جبو ملتی ما جبو دواروش پیوسته. برز بوجاک از برما پرسای داوی او جی او کو ترکیه در روشکی آلوز ده هم لباکوری کردستانی هم لناف ترکیه بخوشی و در روشکی آلوزی ناف نتویی دجی دچه رفرندومه کی 16 نیسان ده او رفرندوم ندارد که نه پرسا روجوی ترکیه اوه کیه بیجه اره کیه بیجه نام کیه بیدنگ بینی KDP vakur helvesta xwe girtiye. Neha bir mesele münakaşe kir. Bawer bikin demek ki mumro bahsa guharandini referandum yani guharandini destur dike em destur temaşa dikin li desturê de Kurd nîne. Em tunene. Yani em tunene navî destur. û di guherandinan de jî tunene. Ew tek tenê li vê di referandumê de yek pes tê çêkin. Ma gelo hûn sistema سرکوماری قبول دکن آنها. وقتا که ام بیشن سیستم سرکوماری تشتی کدن مرو کانی سری مثلا مناقشه بکه. لی امن لی روجه وی تشتی داره. و وقتا که ام عالی اری میزه دکن او yani ام بیشن işte AK Parti'ye henek edinin لی MHP'şi heye. MHP'şi partiye ki نتوی و نجات پرستی اوی زیادتره. او ما گلک خمگین دکن. اهلی دنده تمیزه دی CHP heye. Mesela vanan kampanyayı ev çekin. Na çekin. Na به همو زمانان نویساندنه. دزانن کی جان زمانی ناوی تشتیدانینه؟ Kurdi. Kurdi tane yani. Beli. Yani temize di ki ikna edebijin o sahaya Kemalistin o doğu perinçeki edine ama برای هدف دکن آریه کی لی اوجی ما تطمین نکه ما اما اوسا باورم که اما او بکن اما حوالی خو اما سر پسا دستور انسانی خو آگاهتر بکن لی لوانا ببیشن هون بخو بریار بدن بله هون چی دو خواست گلکی سپاس بریز سرتاج بجا سلوکی گشتی پارتیا دموکراتا کردستانی باکور کو تیل برنامه باسی روش بشتر بود تماشاوان انهجاب وی اوای مهاتن داویا تورامه یکم تورامه دوم ده امدی بشنه دیاربکری للور لگل بریز آیدن آلتاچ پاریزر و اندام پلاتفورما اری خوازی اناشوان انهجاب ji stüdyoya me navendî ji hewlerê em derbasî Diyarbekirê dibin. Li Diyarbekirê parêzer Aydin Altaç endamê platforma Erê Xwaz amade ye. Dem xweş Birêz Altaç destpêkê de ez wê pirsê destpê bikim hûn dikarin li ser platforma xwe hinek agahdariyan bidin me. Belê. Şeva we bixêr. Em ji Diyarbekir selam û hürmetê xwe dibêjin. Platforma me Erê li Diyarbekir 10 roj berê me ava kir. Nêzî 20 heb komeleyek li Diyarbekir navenda Diyarbekirin em tev me civînekî bi hevdûra kir. û ji bûna referandumê 16 Nîsanê ev referandum çê bibe. Derbarê referandumê de em dikarin çi bikin em ê çawa tevger bibin. û divê civînê de me pergena xwe da alî erê em ê şixulê xwe xebatê xwe bikin û ji bûna makêzagona 1982 de ava biye
ev makezagon maddevi gotarevi verin guhartin dve mijare da me pergena xuda o me dest bi şuxle xukriye xebat. Brez altaç diyare Armanca ku me platforma ve ne tenê li Diyarbekirê her wiha ve li çendîn bajarên din ên Bakurê Kurdistanê jî damezrandiye. Raste ez bawerim ana nêzî bîst heb bajar ev platformê me ava kiriye. O bi lez ve platformê jî derdorê me o li Türkiye hemû Türkiye ava dibe. Yani ev li Diyarbekir derket li hemû Türkiye jî ana ava dibin. Diragahandina platformê de ve diyar kir ku platforma ve platformekî serbixwe ye negirê dayî tu aliyan ango tu partiyan e bes yekem seredana ve bu şaxa Diyarbekirê ya AK Parti bûye ji bo çi? Yani ez vîya bêjim em sivilin. Yani em ti partîkî ti partîkî de girêdayînînin em çûn AK Partiye jî, em çûn şaredariyê jî, em çûn Partiya Hüdaparê jî, em diçin teva. Ji me re ti partîkî, ti komeleyekî, ti hereketekî, tevgerekî ji me re ferq nake. Em dibêjin ki ji bûna 16 Nîsanê referandumê em ji her kesî alîkarî dixwazin. Em ê herin ba her kesî. Yani eviya Partiya AK Parti bêjî, partîkî dinê bêjî. Çiqa em bawer bin ê bêjin erê jî, em çiqas bawer bin ê bêjin na jî. Em ê herin bawan o divê derbarê referandumê de em ê fikrê xwe, peyamê xwe ji wan re bêjin ku ji bûna referandumê em jî alîkarîkî bikin. Başa Birêz Altaç hûn Birêz Altaç hûn dir wekî parêzerekî divê di rewşa awarte de pêkanîna referandumê çawa dibîne? Yani ana halê hazır li Türkiye o li herema me di alî referandumê de tevgerekî pir mezin tune. Ez bawerim pêş da wê yani tevgerekî evê çêbibe, hereketî evê çêbibe. Em dixwazin hem herema me hem li Türkiye ev gotarê makezagonê baş werin fehm kirin. Arman çi ye? Ji bûna çi ew ê baş bibe? Divê xusûsê de, divê mijarê de em dixwazin em jî ew ka xwe bînin cî. Birêz Altaç pirsiyara min ser wê yekê bû rewşa awarte ango olağanüstü hal. Yani li Türkiye olağanüstü hal heye bi kurmancî ango rewşa awarte ye. Yani di rewşa awarte de pêkanîna referandumê çi qasî demokratîk e? Yani ez vîya bêjim îro ji li Türkiye olağanüstü hal heye rast e. Ev olağanüstü hal îro derneketiye. Yani o em bêjin êzî 7-8 me li Türkiye olağanüstü hal heye. Ji bu ev olağanüstü hal ku îlan biye em bêjin li qarşî hêzê FETÖ îlan biye. O 7-8 me jî Türkiye berdewam dike. Ji bo wê ev ji bûna referandumê ez bawerim pir piskirekekî mezin nîne. Ew ê tişkî wisa hiç çênebe. Herkes, her alî, her partî ev ê fikrê xwe, peyamê xwe bînin ziman. O di encamê de jî gel ew ê pergena xwe bide ji bûna referandumê ka ê bêjin erê ya ka bêjin na. Yani ev ya divê olağanüstü halê de piskirekekî mezin. Baş kek aydın di nav platforma ve de rêxistinên sivîl demokratîk jî hene. Lê hûn di wê baweriyê de ne ku ev referanduma ku dê çêbibe, ev guherînên destûrî ku referandum dê li ser wana pêkwerê. Di rewşekî yani bingeheka wayî sivîl demokratîk heye êvan guherînan. Yani li ser bingehekî sivîl demokratîk pêk hatin ev rêkeftina ku referandum li ser dê pêkwerê. Yani em vîya dibêjin di nav vê civîna me da pir êk û fikrê wî, peyamê wî
farklı bun jme farklı ne komaleyi vüsajı yani em baverin de guhartina makezagone şunda le Türkiye evet demokrasici mafya merovaji daha peşte vere o sistema Türkiye ez baverim ana peva evet daha baş gele xoreji o gele derdoreme rojlata navi reje ve hizmeteki baş bike jbervi ev guhartina makezagone jibuna me o jibuna velatê me o jibuna psikreke nav me ji holê rabin evet tev bixêr be inşallah. Başakek Aydın AK Parti proseya destpêkirina guherîna destûrê li gel partiyekî weke MHP pêkanî. Niha ger em civata Kurd, ger em Kurdan bigirine desta. Ji bo Kurdan MHP çi renge, MHP çi avahiye, MHP xwedî çi îdeolojiye gelekî zelale. Yani Kurd wê çawa bawer bibin ku partiyekî weke MHP ku hebûna Kurdan qebûl nake dê jiyanekî demokratîk pêşkêşî wan bike. Yani ez bêjim partiya MHP bi li herema me pir bi yani bi rastî em bêjin pir nayê qebûl kirine. Yani hinkî hususa da hinkî mijara da fikrê wî peyamê pir yani pir farklî ne. Yani ez wisa bêjim. Ama viyaz bêjim. Yani her çiqas wisa bêjî îro halê hazır li Türkiye ji bona sistema hükûmetê were guhartinê gava pêşî MHP avêt. Ev sistema ku ew were guhartinê hetanî heft heş me berê jî ev em pir digo biran nê guhartinê MHP bû lakin di vê paşerojê de fark kirin ev sistem ji bona Türkiye pêş da psikrêkê daha mezin ew derxe o ji bona wê jî fikra pêşî MHP avêt. Ortaya du de jî AK Parti gotin em jî di vê fikrê de ne o vî awayê ev referandum o makezagon o guhartina makezagonê hat fikir o hat meclisê. Em tabii daxwaziya me ev e xwezika HDP jî di nava vê îşê de bûna o CHP jî di nava vê îşê de bûna partiyê dinê jî di vê xusûsê de di vê mijarê de fikrê xwe peyamê xwe banêna ziman ama natin civînekî natin ortamekî ku ew ê bi hevdûra tevger bibin. 2013 da bi vî şeklê çar hep parti yani hem MHP, HDP, AK Parti, CHP tev hatin gotin şest maddeye da em makezagonê degişkin ve paşî hem CHP o HDP gotin fikrê xwe degişkirin gotin na em naxwazin makezagon degiş bibe o bi vî awayî jî dîsa dewam kir vê paşê jî MHP û AK Parti bi hevdûra îtifaqekî kirin bi vî awayî hereket kirin tevgeribûn em bawerin sistem ku degiş bibe şunda were guhertinê şunda ez bawerim de HDP jî CHP jî MHP jî AK Parti jî ji bona Türkiye bibînin ji bona ronayîkî derê pêşiya Türkiye pir zemînekî baş bibe ji bona wî her çiqas li derva em bêjin HDP o CHP di alî Kek Aydın başa yani niha tu behsa partiyan dike her HDP, CHP, MHP yan AK Parti lêl aliyekî rastiyekî milletekî heye yani mesela li Türkiye milletek heye bi navê milletê Kurd ê ku nüfusa wî ji 20 milyona zêdetir e 20 milyon 25 milyon Kurd hene li Türkiye destûreke ku hebûna Kurdan bi xwe qebûl nake çawa Kurd dikarin xwedî li destûrekê wisa derkevin û tu mesela wekî kesê got hûn dibêjin erê yan jî kesê got dibêjin na çawa dikarin biçine ba vî milletê jê re bêjin hava tu di vê destûrê de heyî ku di vê destûrê de ew bi xwe tu neye. Ez vêya bêjim ne MHP o ne yekî dinê nikarin bêjin li Türkiye Kürt tinene o Kürt ne gelê Türkiye ne o yani fikrekî awa nikarin ne karin bêjin ne jî em jî qebûl nakin. Em jî Kurdin
em Türkiye jiyana xwe berdewam dikin û em gelê Türkiye hemû demokratîk mafê mirovan em jî dixwazin gelê Kurd jî li Türkiye bi jiyana xwe berdewam bikin ji bo neviyê jî em li Diyarbekir jî li derê dorê Türkiye hemû jî em jî fikrê xwe peyamê xwe tînin ziman. Fakat ev 1982 Makezagona 1982 Türkiye gelê Kürt fark kiriye avêtê alîkî wî nedîtiye gelê Kürt zimanê wî qedexe kiriye kültura wî çanda wî qedexe kiriye mafê wî qedexe kiriye ji bo newî em dibêjin ev guhartina sîstema Türkiye ji ana pêva 1982 yani Makezagona 1982 gavak were guhartinê ji îro pêva pêşeroja me da gelê Kürt ew ê daha pir bi zimanê xwe, bi rengê xwe, bi çanda xwe, bi jiyana xwe li Tirkiye ew ê daha pir pergin bibin, ew ê daha pir qebûl bibin, ew ê daha pir pêş de herin bi mehfê mirovatiyê û bi demokrasiyê bi her awayî. Belê yani niha kek aboriya xwe pêş de pêkanîna desturan de gava ku rêkeftinên civatî nebin yani pêkhatiyên civatî li hev û dûnekin li ser esasê partiyan jî bê praktîza xwe yani rastiya xwe di nav civatê de nabînê. Ger yani ev magazegon tenê li gora atmosferal Ankarayê pêkwerê rastiya li Tirkiye ku rastiyekî Kurd jî dwar de heye nê ziman yani rastiya wî demokratîk dernakevê holê wekî parêzerekî bîrûrayete divê babetê de çin. Yani ez vê bêjim îro Makezagon ne ji bûna Tirka tenê ne ji bûna Kurda tenê ne ji bûna em bêjin baweriya wan bi Müslümanetî ya jî em bi tişkî dinê ve ne ji bûna wan tenê ji bûna me teva ye. Gavak li Türkiye Makezagon degiş bû hat guhartinê şûn da em tev bi baweriya xwe û em bêjin bi navê xwe bi rengê xwe em ê daha pir hûn bînin ziman. Ev yani ewan peyamê berê fikrê berê ji holê ew ê rabin yani gere em viya bibînin. Ez parêzêrim em li Türkiye dixwazin bi her awayî her gel her bawerî xwe bi cî bibîne. Cî xwe bibîne bi rengê xwe jiyana xwe berdewam ke em ji bo neviya tekoşînê yani ango tu bawer dike ger divê guherîna destûrî de dengê erê zêdetir derbikevin ev nadikariye rêvekê ji bo guherînên zêdetir di magazagona Tirkiyeyê de hatta guherîneke sereke di tevaiya destûra Tirkiyeyê. Yani ez vê dibêjim gavak guhartin çê bû şûn da em ê tev ronayekî pir mezin bibînin. Ez dikarim ya bêjim. Yani bi Kurtî ez vê dibêjim. Belê ew ji bûna gelê Kurd jî ji bûna gelê Tirkiye hemû. Belê dawî pirsiyarkeke aydin îro encamekî rapirsîna Samer ya li Diyarbekirê guhatibû pêkanîn li wê derê dibêje ku xelkê heremê zêdetir ji nêvî ji van guherînên destûrî re ew ê bêjin na. Her çi qasî got gelek kes bi rastî gotine ku nizanin ev guherîn wateya wa çi ye, naveroka wa çi ye, lê gotine ev ê bêjin na. Bîrûrayê ve vekî platforma erêxwazên Anatolya serveyekê çi ye û nê çi xebatê bikin. Yani ez vê bêjim xebata me ev e rast e yani tiştê ku tu dibêjî rast e ji bûna ku em derketin holê yani ev tevgera me em bêjin vê platforma me çêbû jî armanca me ev e yani gelê me gelê herema me nizanin ev di vê guhartina Makezagonê de çi heye ji pêşiya me de çi dixwazin ew ê çawa bibe evana nizanin em jî dixwazin di vê xusûsê de di vê mijarê de em pêşiya wan vebikin fikrê xwe em bêjin di çi tê ew ê holê ew ê çi were holê pêş de ew ê çi derê pêşiya me tiştê ku ew ji me pirsin em bersivê wan didin ku ji vê ronayîkî çê bibe û ê ku di halê hazir li Tirkiye li herema me em bêjin ê ku hê bê pirsiyar yani ê ku hê bê qerarê xwe nedane
Evana em buvana tekilayı bikin o ronayı ki jwana jive bikin o jibuna ev guhartina makezagone jî em alikarî ki bikin em herin ba partiye jî em herin ba komeleya jî em herin ba sivîl gelê xwe jî em herin ba em bêjin êk aktörê vê herema me ne em herin ba wan jî em ê bi tevera têkiliyê xwe bikin armanca me ji bûna Tirkiye rêkê nû vebibe û ji bûna ev rêyê da em tev 8 milyon kes li Tirkiye xwe nas bi her away xwe nas bike û ev sîstema Tirkiye ji Ewropê ve ji gelê Tirkiye re xizmetekî bike. Belê Armanca me gelekî ev e spas vê Birêz Aydin fikrê xwe ji em ê Altaş her kesî re benimsîne. parêzer û endamê platforma Erêxwaz ên Anatoliya ku ji stûdiya me Diyarbekirê tûlgelme. Çawa xir. Temaşevanên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameya îroya Basîroj heta bernameyek dina Basîroj her şad û bextever.